Pozdrav ljudi! Evo danas učimo kako raditi muscle up, odnosno kako raditi apsolutni zgib na karikama. Pre nego što se upustimo u objašnjavanje ove tehnike, bit će nam potrebno da testiramo našu snagu, odnosno da li mi imamo dovoljno snage da odradimo ovaj muscle up. Odradit ćemo 3 testa ukupno. Evo koje. Znači, prvi test se odnosi na snagu i ovdje je pitanje da li mi može da odradimo zgib na karikama sa sopstvenom težinom tela. Evo ovako. Dobro bi bilo da ove zgibove može da ponovimo bar 5 puta. Drugi test se odnosi na to da li mi možemo da se zadržimo na karikama u ovom položaju. Ovaj položaj stvara dosta veliki pritisak na ramena, grudi i tricepse, posebno na ramena, i zbog toga je prethodno potrebno proveriti da li mi imamo dovoljno snage za ovo. I konačno, treći test se odnosi na to da li mi možemo da odradimo takozvana propadanja na karikama. Također bi u idealnom slučaju bilo dobro da može da odradimo bar 5 propadanja pre nego što pređemo na ovaj apsolutni zgib na karikama. Sada, nakon što smo utvrdili da imamo dovoljno snage za sva 3 ova dela vežbe, sada ćemo preći na tehniku. Tehnika će se također sastojati od 3 elementa. Prvi element će biti upravo ovo povlačenje, drugi element će biti tranzicija između povlačenja i ovog trećeg dela, a treći deo je to takozvano propadanje na karikama. Evo o čemu se radi. Znači, da počnemo sa tehnikom broj 1, to je povlačenje. I ovamo nam je vrlo bitan hvat, odnosno tokom celog pokreta nam je vrlo bitan hvat, i zato je važno da odmah na početku dobro uhvatimo kariku. Karika treba da je u takvom položaju, odnosno naš dlan treba da je u takvom položaju da karika bude u ovom ovde delu, znači tačno ispod dlana. Ukoliko je na prstima, ovamo, to ne valja, to nije dobro. Znači mora da bude ovako, nadam se da vidite, znači tačno ispod dlana, u tom delu. Ovako. Znači karike se povlače na sredinu grudi, ovdje, na stenu. Ok, evo ovako. Ovu vežbu koju sam vam sad pokazao možete izvoditi par puta, čisto da biste se navikli na taj specifičan pokret. Ok, znači karike povlačimo na sredinu grudi. Idemo odmah na tehniku broj 2, a to je tranzicija. I ovo je možda najvažnija i rekao bih čak i najkompleksniji deo cijelog ovog pokreta. Sve što se tiče ove tranzicije, ona jeste možda najkompleksniji deo u cijeloj ovoj vežbi, ali je definitivno suština. Znači, nju moramo da savladamo dobro. Tu treba da obratimo pažnju na položaj glave, kuka i stopala. Kuk igra najznačajniju ulogu ovdje. I on nam u principu i određuje gde će nam biti glava i stopala u daljem pokretu. Kuk je, znači, ovdje nosilac, glavni nosilac, i odradit ćemo jednu vežbu gde ćemo mi naterati, tako da kažem, sebe da aktiviramo kuk gore na karikama. Evo kako ta vežba izgleda. Legnemo na leđa, ruke su pozadi i simuliramo da smo dohvatili kariku. Ok, stopala idu prema glavi, odnosno kolena prema grudima i eksplozivno aktiviramo kuk, odnosno izbacujemo. Ovako izgleda vežba. I to možete slobodno raditi par puta. Ja neću više, ali shvatili se suštinu. Znači, kad si gore, kad radiš to povlačenje, evo ovako, ja ću sad na karikama to da pokažem. Ovo je taj neki položaj, je tako.
kome smo pričali i idemo gore, povlačimo znači. Glava je pozadi, kuk i gledamo u stopalo. To je kod povlačenja. Izbacujemo kuk i dolazimo u ovaj. Ajmo znači i ovu vežbu da uradimo na karikama, da vidite kako to izgleda. I da bi prosto uspeli da aktiviramo kuk i gluteus što više, jer su oni glavni nosioci, bar kod ovog dela tranzicije. Znači ovdje legnemo na leđa, stopala prema glavi, izbacujemo i dovodimo sebe u ovaj položaj gde je već u pitanju treći deo, odnosno to propadanje. Čajmo još jednom. Legnemo na leđa, imamo onaj hvat o kome smo pričali. Legnemo na leđa, noge ka nama, eksplozivno kuk izbacujemo, i u ovom smo položaju. Nakon što smo savladali ovaj drugi deo, odnosno tranziciju, ostao još samo taj treći deo, odnosno to takozvano propadanje, tu nema mnogo šta da se posebno kaže. Treba da obratimo pažnju samo na jednu stvar, a to je da karike, kada smo u ovom položaju, stoje uz telo. To je vrlo bitno da ne širimo karike od tela, jer tada potencijalno stvaramo veliki pritisak na ramena. I naravno, teže će nam biti da izvedemo cijelu vežbu. Znači, karike ostaju uz telo, ovaj položaj, i prosto je sve ostalo je uglavnom čista snaga, znači da se mi odgurnemo od ovih karika ka gore. Tako da, u principu to je to. Naglasio bih samo još jednom da taj deo koji se tiče tranzicije tog prelaza između povlačenja, između ovog dela i ovog dela gore, da ovaj drugi deo treba najviše da se veže. Ja sam u principu vam pokazao najznačajniju vežbu, koja aktivira direktno kuk i gluteus, i to je u principu to. Znači, bitno je samo da se jako izbaci taj kuk, što jače. Evo još jednom ću da pokažem tu vežbu. I da pogled ide napred, odnosno da glava pada napred. Svi shvatate na što mislim. Znači, evo ovako. Vidite kako je glava nazad, kad povlačimo, i ona bukvalno treba da ide napred. I gleda u svoja stopala. Evo ovako. I to je to. Gledam gore, u nebo, pa gledam dole u zemlju. Evo, vrlo prosto, je li tako? To je u principu to. Nadam se da ste shvatili, treba vežbe, znači nije lako uopšte, ali u principu je dosta veliki naglasak na tehnici. Tako da tu tehniku vežba i treba snage, ali itekako će ti pravilna tehnika pomoći u izvođenju ove vežbe. Eto, to je to. Za sva pitanja, naravno, komentaru i u sledećeg videa vidimo se. Ćao!